optik melawai. ASEAN Championship atau Piala AFF, Timnas Indonesia dibayangi kelelahan saat akan menghadapi Laos Kamis malam. Jadwal ketat membuat pelatih Sinteyong harus pintar menemukan solusi tepat. Skuad Garuda pun tetap optimistis meraih kemenangan atas Laos. Timnas Indonesia langsung menggelar latihan menjelang pertandingan menghadapi Laos Kamis malam di Stadion Manahan Solo. Latihan ringan dilakukan untuk menjaga kondisi pasca kelelahan saat menghadapi Myanmar pada jadwal ASEAN Championship dan perjalanan panjang yang dilakukan skuad Garuda. Pelatih Sinteyong akan mengoptimalkan pemain agar meraih poin penuh di pertandingan kandang perdana ini. 일단 2024년 아시안 AFF 아시안컵 내용이 엄청 땡긴데요. 일단 미얀마 가서 첫 경기 때 우리 선수들이 잘해서 1대0으로 이기고 돌아오면서 상당히 지금 피로가 누적되어 있는데 그래도 내일 우리가 라오스랑 경기에서는 좀 더 잘할 수 있는 부분 오늘 훈련 한 번밖에 못하지만 좀 보완해서 좀 경기할 수 있도록 만들도록 하겠습니다. 우리 언론이나 모든 분들이 잘 아시겠지만 우리가 첫 경기에 우리 팀 선수들이 평균 연령이 20세가 안 됐던 어린 선수들이니까 좀 응원을 많이 해주셔가지고 우리 선수들이 더 기량이 발전할 수 있도록 응원 많이 해주시기 부탁드리겠습니다. Balik dari Myanmar, memang pertama kali saya travel seperti ini. Biasanya waktu AFF kemarin kita stay home di Jakarta. Jadi saya sendiri merasa lelah, tapi semangat dan main di home membuat kita menjadi terpicu lagi karena kita harus menampilkan yang 100% terbaik meskipun kita pemain muda dan apapun mindset dan mental kita harus baik. Saat ini Timnas Indonesia masih berada di posisi kedua klasemen sementara Grup B ASEAN Championship 2024 dengan 3 poin dari 2 kemenangan atas Myanmar, sedangkan Laos berada di alas klasemen. Widi Nugroho, Kompas TV, Solo, Jawa Tengah.